Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Oh, Sir Happy. Oh, Melody. Oh, Sir Happy. Oh, ah, eh, Manong Nemi, sabali manin nga dardarap-dep. Apay ang kanayon ko madardarap-dep ni Sir Rafi. Siyempre kampay din ni Sir Rafi dito silad ko kita. Kaya't nagpatagikwain. Kaya't kumatata, nalimad nga patpatig ko isuna. Nalimad nga ara-ara apat nga noan niya tararamidan da nga makitkitak iti girlfriend na nga ni Rowena. Kat aramidan na kanyak. Ngam kampay di manog namin kitaduktalan na kami ni Ma'am si Grid nga inana. Intuloy ko man yung tinaturog manong nami barbaring konak no maituloy ko tatagtagainip ko. Ngam saan nga naituloy. Nakariingak manong nami. Kininistoryak manin kini Karen nga padak nga katulong itiday nga balay. Tinapasamak. Paunay ka maten. Madardarap-dap mo. Ngam samad nga maituloy. Huwag nga rod. Sayang. Napimbilis lang yung nasa mo madardarap-dap. Ngam mo, nabayag ako dito nga katulong. Ngam haan nga mahilig dagiti dua nga lalaki nga amo ta nga anak ni Ma'am Sigrid. Kadigiti katulong. Makita mo, kasano tilapsat, dagiti nunubya da, di ba? Agpadbada da Sir Rafi kani Sir June nga mahilig ka dagiti babae. Taado dagiti nubya da, babaero da. Ngem, saan da nga mahilig, iti katulong. Kahit mo sawin, awampet sinirek da katulong. Awampay, anya ko matilangam, kinlangak. Ikumpara ka dagiti nunubya da. Alaman. Agar arapaap ka siguro. Gusto nga matagtagainip mo. Ay, Melody, si Camille na timakon ko, parparigat iti bagim, no kastang arapa pa yung kalpasan na matagtagainip mo. Manong nemi may sak akatulong dito yung Manila, ng Ilocano, manong nemi digiti amo mi. Takam kini Karen, Facebook friend kami kini Karen, manong nemi kit dahil tatiga po no apay nga insurrect na kakas katulong. Kalpasan manon nemi nga nagraduara kon iti high school ket imayak na kiya gasang-gasat dito Manila. Dananan ko manon nemi ken talo nga kakabsat ko nga Jack iti pinanawak sa La Union. Da John, Jojo, kini Gigi manon nemi. Da John kini Jojo adat pa lang iti high school at iti elementarya mat ni Gigi. Da John kini Jojo manon nemi ket amudan ti agkalap. Agsigay da, agpana da, mapan na makidaklis, o makikalap. Ngay sumat iti pangtultulong da iti bagbagida. Ken na pangtulong da kininanang. Kinakipaw po itakmat kadag iti sweldo manon nemi, siyempre, ket dandani akon, agduang atawan, dito'y ayan da Sir Rafi manon nemi. Ket kang kanayon ko matagtagainip ni Sir Rafi. Hindi may isa nga rabii, manunemi, rimuarak iti silad ko ket napanak iti hardin at dagahim dito ni Sir Rafi. Digli ka ko nga manunemi nga nakita na. Melody, Sir, apay nga ibabahoy. Masadag ka. Sir, umasadag ka. Imasadag ka. Agtugaw ka. Sir, kaya mo tuminom. Uminom makit, pulpulutan nga. Saan ako uminom, sir? Manong nga tawon mo dito eh?
Almost 3. Monotomon. 20. Di ka kaya sa karadradura mo lang ti high school idi. Umay ka dito eh. When sir, the boyfriend mon? Umpay. Pasarag sa makikita na kami. Kini Melody. No kasta nga dakam dito. Ay, Melody. Kini Rowena, no dakam to eh. When sir, nagpindas ni Ma'am Rowena. Bagay kayo. Guwapo ka. Napindas si Suna. Bak nang kayo nagpadpada. Yung mami nga sir, naging kakanig ito eh. Di ka pa agasawa? At sa pulek ngawang keng kuana. Ano pala sa pulong keng kuana sir? Idinto ta kompleto isuna. Nabipinas pa isuna ng digit artista kada modela. Uminom ka. Haan sir, diyak ka yan. Pekas na pa ng matbat mo kanya sir. Kaslad dakeng katisap sa pulek. Ha? When? Ang dakeng katisap sa pulek. Sir, sorry Ngayon, inakon. Sumrek ako niti silad ko. Tingkay nangigan, papagayam, kita sumagbanulay nga paset, ti pagkasalitaan ni Melody iti probinsya ti La Union, nga daytoy nga pagkasalitaan, kiti iso ti may kaupat, ngantay pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the last week, iti bulan ti, bulan ti Marso. Iti programa tayo nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimat baton ni attorney, station manager, attorney Nick Malasig II, pangambakan nyo ta agkakadakil nga premyo, gabot agtultuloy dito nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ni Manong yu anemi dito, Nemi Ruiz, host iti lagip ti napalabas. Dito yung kay denggan itakit ababalain nga pala kay basa ti pakasalitaan ni Melody. Iti La Union. Ket i-advise ko kada kayo na oray mabuyod to, napimitas matlaang noon kay tubuyain matlaang into no 12:30 to 2 iti programa ti nga lagip ti napalabas ta. Na pinpinas iti panaka-i-portray na. Okay ba? Okay, ket no madama kay ita ang agbuboy iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ket no saan kay pag nag-follow, paki-follow dito yung video. Papagayam. Ket kas pagalikan ta itinto YouTube channel iting kay pakangigan, paki-like, paki-share, ket no saan kay pag subscribe iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-subscribe. Yeah? Okay. At oras siya kat ag-share man. Tapos narigas na kat adto tayo magding. Madamdama, inak to ituloy. Ti pakasalitaan ni Melody do sa dinot pagtungpalan na. Tayo tayo mandenggan dato'y ragsak ken awis dato'y second grand finalist tayo. Adan, may kadwa nga grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations, kini Jimmy Boromio, iti Lawag City. Daggan tayo, tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang tiragsak ko. Tada ito'y pakasaritaan ti biyagmi, ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti dayto a programa. Awisen kayo. Dahil surat yung met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Yan, naragsak ti mga abak na talaga. Asin no kumatsang naragsak. Yung mga abak ka ti wedding. Hindi naragsak ka. Di ba? Pag-share na ito live tayo. Napsat kang gayam. Kat kablawan tayo man, dagiti birthday to itong aldaw. Anak itang aldaw. Thursday, March 26. Papagayam. March 26. Okay. 2026. March 26. Na. Madamdamain dito ituloy. Ipakasalitaan ni Melody. Iti probinsya ti La Union. May kaupat nga ti pagpilian para ti panakapili ti best letter
of the last week, fourth week. Uy, dandani tayo maamuan. No sino iti nagasat tong mangabak iti third grand finalist. Kada kiti weekly winners tayo. First, second, third, and fourth weekly winners. Sino nga ta? Iti agbalin nga third grand finalist tayo. Amo yun, napili yun. Yeah, naling ni kiti board of judges tayo. Napili na siguro. At napili yun, agad na siya at napili yun. Adonis. Chururun. Chururun. Okay, di kita matamang agbiboya kanya kita. Sino da? Ada to ni Erlinda Estabilio. Yan, birthday tangal daw ni balasang na happy birthday kani Technical Sergeant Christy Estabilio from Art and Erlinda Estabilio iti Honolulu, Hawaii. At ado pa dito ni Erlinda Pantirosete. Hanggang na po yata, taon ng pasyar king kuana. Ni Mila Milyare, ito itadang madamang agbiboy karata ita. Okay, thank you. Ito panagbuyo yo, ken panang-share yo. Ituloy tayo nga rin ng papagayang mga ibasa. Dito lagip tirapalabas, ababa nga lagip tirapalabas ni Melody iti probinsya ti La Union. Manong nemi, siyempre kakon iti siled ko, barbaring kunak, numatagtagainap kumanen ni Sir Rapi. Ura iti tagtagainap lahing, iso nga lahing ta, sa amat nga matultuloy. Naging kama ng nemi nga nakaturog ka, ket idi taad makariingat, at mga arakop kanya. Sir Rapi, Sir, kasano nga nakastrike iti silid ko? Sa mga salutsudan data. Nariknak manong nemi na lang up ko ti agat arak ngem naimas na lang up ti arak. Nakabarbara dagiti bibig na nga nangamal ka dagiti bibig ko. Inoksuban nak manong nemi ket nakuksubmet isuna. Ket mapne kak unay ka dagiti arakop na mapne kak unay manong nemi iti kinabara ti bagina. Sapay ko ma, no tagtagainap da ito, ket maituloy ko ma, saan ko mga maguped, saan ko ma. Kirin tultuloy ng arod manong nemi ng digos kanyak kada kita kakabara nga agek na ket si mangaw da kiti asog ka na ring eng kumano. Oh, Sir Rafi, Rafi, Melody. At aking katisap sa pulik, awan kiniruay na, at aking Uwain manong nemi ginunud, ni Sir Rapi, ti amin ko, sapay ko mata sa anak ang makariing paay, maituloy ko makunak, tapos maulit-ulit itinak pa nakaitayok tayo. Sa anak ang nakariing manong nemi, kit intultuloy na, iti nang kanyak itiragsak na ulit-ulit manong nemi. Naging ka nga, Sir Rapi, tinagang ko. Sir Rapi, anak ka tagtagainap lang? Saan ka ang tagtagainap? Pudno. Pudno? Pudno. Saan ka tagtagainap? Diyos ko. Kalpasan ti talo nga tawon nga kaantak dito nga tagtagainap. Itakit pudnon nga talaga. Naulit pa'y na minsan manong naimsakbay nga rimual. Maulit tumanin. Umayak tumanin. Serkan kan tumanin. Makadakas manong nami naduktalan ni Madam Secret. Taidi, nakapanawan ni Sir Rapi, napanan nagtrabaho, inayaban na ni Madam. Madam, apay, irobwat mo, hindi kita rawat. Kahit pumanaw ka. Apay, sir, apay. Nakita ti anak ko, nga nagkapoy ti kwartom. Sino nasubo siguro? Ambisyosa. Nala,
Dito yun, ti sweldo. Orisan mo pa na kumpleto na ito kang bulan, may isang bulan, tapos puano ka. Wala, saan ka nagtrabaho ba? I-rebot mo na kita, what am kit pumanaw kan? Awan tinaramidak no sangag tungpal mano. No kakaiso na nga saan nga tagtagainam ti amin, ngos ustong na napasamak mano. Sumat ti parang papanawin kanya. Ni Ma'am Sigrid. Nagpakadak nga roden ka ni Karen. Aya po aya. Awal na tagpawatin nga kadwa. Siya ti kababayaganan nga katulong dito. Sika, nabayag kamat kadi at talo nga tawon mo. Anyamin na napasamak. Sana nga tagtagay ng tinapasamak, Karen. Sinirek na ka talaga ni Sir Rapi. Yapo. Alangat, good luck. Nagayod ka nga ro doon, ah. Ore tagayab ti Facebook. Kapag man ti number mo, tinawag talata na. Lepay ti abagak manong naming nagawid dito'y La Union. Kaya di pakadano na akong manong naming, siyempre na nagsakda na ng kanigri kapsat ko. Nabi nga bigla man lada, ito nga panagawid mo, anak. Inikat na ka. Wenang, anak basol mo. Talong nga tawon mo. Wan, sangguin pundo ka dananang. June, Juju, kin Gigi, nga kapsat ko manong naming tinapasama. Karabian na nag-ring cellphone ko manong. Saan nga nakapunto? Tiya ka muna sino. Hello? Melody. Sino ito eh? Ni Rafi. Sir Rafi. Abay. Nayam mo. Dito balay. Dito lugar mi. Naduktalang gayam ni mamang mo. Nga sinararaknak. Dahil di rumwar ka ti silad ko kit nakita na. Hindi pamanaw kan, sinalagan na kung pinapanaw nakmatin. Umayak tita. Urayan naklain. Umay ka? Wen. Asi kasuklain ti amin. Makalawas siguro. Kadaktutan. Tiyang mo kidi manong nemi kat saan nga aramiden ni Sir Rapi ti amin. Ngimdimteng. Rafi. Oh, Rafi. Kaya ko ang laksidan ako ni Mama. Ngam ti mapukaw ka. Kasasala ka, Mamadi. Abi nga siya. Saan nga ni Rowena? Adaking ka ti sapsapulik na awan ki ni Rowena. Anat kayat mo. Anat napinas doy. Igit ti baybay dito. Wow. Igit ti baybay nga talaga. Katinggatangak manunungin matang itinihimas nga masigang nga ikan. Kat kastoon iti imas ti pandangan na. Kahit ko ditoy. Ado ti kwartak. Kahit ko ag negosyo ta. Ano tampitas na negosyo? Bangka di motor. Gumatang ka ti paaramid ka di bangka di motor. Kat ado di kiti kabagyak nga kayat da nga ada bangka di motor da ikanap da ti adayo makabadayo da. Ado't makalapan da rito'y apa. Philippine Sea, South Philippine Sea, West Philippine Sea. Yan ang aran. Kain, sa nga pulo nga pangkadibotor. Nangig ni June manong nemi. Ay, sir, sa kam no kaki ni Jojo, ti ikalap, mangayab kamit kadwami, di kaduan. Mangkita kayo pa kada kita idadu, ha? Ngam sa sunod ka saritak, tapno, agpaaramin dak. Ngam baga Manong nemi, gabot talaga nga baknang ni Sir Rapi nakaibasdag iti pagkumpraan iti ikan. Dati kondisyon dagiti sa nga pulo nga bangka di motor nga kukwa ni Rapi kada kami ti paglakwan da. Bigla manong nemi nga dan trabaho ni nanang empleyado ni Suna iti pagkumpraan iti ikan. Kas dyan. Kas tamatan da Juju kini June, sa gaysata, ti bangka di motor, kaya damaten, damat alain da kaduan, makadayo da mo pa nagkalap. Uy, mga patakdara ta pa ti balay ta, kumatang ta. Siya di nga paset kayat ko. Manong nemi kasla din nakapapati. Ngem kalpasal laeng manong nemi, tinem nga bulan, addan ti balay.
at dati, amin-amin, nga kayat na mapasama. At da amin naman. Kaya't syempre, hindi sakbay nga kalaysa kami, manunemi, inayaba, pinapuyo, na, tinawagan na ni Mamang na. Kat ni Mamang na, imatandar, iti kalaysami, sa aning nga nakapagkadkad, gaputa, nalpasan, nga natulag ti amin. Kaya't nang asawan manong nemi, nadaan kami, iti nakkilabalay, kini Rafi, kan napagnegosyo kat nagbalin pa yan, na nanayo nga 20, di kiti bangka ni motor mi. Wen, napaggraduar ko manong nemi, di kiti kakapsat ko. Kaya't siya, siyempre, namayak, nagsibod nga ron ta, ada negosyo mi, ngagpadpati ti asawak. Nadaan kami, anong nemi, iti talong anak kini Rafi. Dito nga ron ti pagkasalita, kaya thank you ti anos mo nga nang ibasa, kit sabi ko ma, tadaw ni batik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak ka nagdengag ka nagbuya. More power to your program. Ti nagyaman nga pagayam mo, Melody, iti probinsya ti La Union. Thank you, Melody. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Salamat po kada kay amin sa kapala. Kat di kita nagbuya. Same thank you kada kayo. Ngante ko nga napimpitas mo lang kay buya ninto no Aldao, 12:30 kung gana ti alas 2. Iti program at kalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Manang Teresa Balmaceda, kini Manong Richard, happy watching kada kayo ni Luby Bagawisan Dagyo. Happy wedding anniversary kada kayo kini Johnny Luby, 29th. Okay. Evangeline Veneria Hidalgo, ni Erlinda Panterosete, Mila Milyare, kastamatan kanina tumupay nga madamang agbibuya kanya kita. Salamat. Akikita tayo tumadam para iti dear Manong Nemi. Thank you for watching.